Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlisa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukele ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhele bell for ama notification. Sekuveleke la indaba engekho mnandi, indaba ezibuhlungu ezithi-ke uPhila Madlingozi odlala indawo kaNtando kuGqeberha the Empire uyashiya-ke kuyona iGqeberha. Lolu ku-double trend kakhulu lapha kwi-social media, abantu abaningi bakhuluma ngalo ukuthi-ke yingane uPhila Madlingozi eshiya-ke lapha kuGqeberha the Empire. And-ke lolu udaba futhi oluvezwe ngama-journalist amakhulu la eMzansi adila-ke nge-entertainment, and baphinde baveza ukuthi-ke kuney'ndaba-ke ivezayo ukuthi-ke u-Orosi uMampofu ngenzeka-ke kube uye oreplace yena-ke uPhila Madlingozi ezike uNtando Mxenge omusha. Injalo-ke mbukeli indaba-ke ithinta uNtando. Abantu-ke abaningi ade bebuza kwi-social media ukuthi-ke kahle kahle kwenzakalani ngeGqeberha the Empire. Babonile kuthuluzu komxenge naye washiya noMpilo and futhi-ke nofundiswa, and sabona-ke futhi no-Anathi ukuthi-ke naye wavele wanyamalala, njengamanje-ke uBullet naye akaveli. Abantu-ke impela ba-worried-ke ngayo iGqeberha ukuthi-ke yingane ama-actor amaningi eshiya-ke kuyona iGqeberha. Nangu-ke noPhila Madlingozi naye uyashiya-ke kuyona iGqeberha. Asazi-ke impela mbukeli ukuthi-ke kahle kahle kwenzakalani. Kubuhlungu nje impela ukubona-ke ama-actors wathandayo ehamba-ke kwi-drama futhi esiyithandayo. Maybe-ke kuyovela ukuthi kahle kahle kwenzakalani okwamanje bengakaveli lutho, cause-ke nendaba yakhe uPhila Madlingozi ayikacaci ukuthi-ke kahle kahle yingane naye eshiya-ke kuyona iGqeberha the Empire. Kuvela khona ukuthi-ke nje uyahamba, and-ke kunama-rumors ukuthi-ke ngenzeka replace uyena-ke u-Orosi uMampofu. So injalo-ke nje mbukeli indaba-ke ezibuhlungu lezo zinjalo kade ngikuphathele zona. Cetha ungakhohlwa-ke nje ukuthi-ke ulike and usubscribe. Ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.